بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الآن نبدأ في القسم الرابع شرح الأصول الثلاثة شرح أسئلة القبر. Hazır emeği biz Bismillahirrahmanirrahim. Hazır biz 3. bölük'e jettik. Uşul 4. bölük'e jettik. 3 negizin bayandaması. تسأل في القبر عن ماذا؟ Sen kaburga düşkende emne jönde soralasın. نعم. أول سؤال تسأل عنه في القبر. Kaburga düşkende en birinci soru ne? من ربك؟ نعم. من ربك؟ بماذا تجيب؟ Emne de cevap verirsin. إذا لم تتعلم الإجابة الآن هنا وتعمل بها وتدعو إليها وتصبر لا يمكن أن تجيب في القبر. Eğer de sen oşol soruğa cevapты bul dünyada үйрөнүp, oşoga amal kılıp, oşoga başkaları çıkırıp jana oşol жерде sabır kılбасаң, ал dünyada da arka dünyada cevap бере албайсың. إذا لابد أن نتعلم الإجابة عن هذا السؤال ونعلم الناس. Demek sözsüz bul soruğa cevapты biz үйрөнүш керек жана başkaları үйрөтүшүбүз керек. من ربك؟ Rabbin kim? تقول ربي الله. Айтасың, Rabbim Allah. الذي رباني. Al meni tarbiyalап östürgөн. رباني أي هو الخالق وهو الرازق. هذه تربية يقوم بها البدن الظاهر. Tarbiyalап östürgөн деген мааниси кандай? Мени жаратып жана мага ырызкы берген. Эми ушул аркылуу дене мындай жашоосу болот, жашоо болот. وتربية للباطن أن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل إلينا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة حتى نتربى في الباطن. Эми бул ички дүйнөгө, эми сырткы дүйнөгө тарбияны түшүндүк. Эми ички дүйнөгө тарбия дегенде кандай? Аллах Таала китеп жөнөтүп, элчилер жөнөткөндүгү. لا يوجد أحد على وجه الأرض إلا ويعرف أنه مخلوق وأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق. Жер жүзүндө эч бир да макулук жок. Ал деген эгерде билбесе, Аллах Таала аны жараткан жана ага ырызкы берет деп бардык макулуктардын баары билет. فإذا كنت أنا مخلوق لابد أن أقوم بشكر المنعم المتفضل سبحانه وتعالى وأن أعبد الله سبحانه وتعالى ولا أشرك به. Демек, эгерде сен Аллах Таала сени жаратканын билген болсоң, анда сен сөзсүз Аллах Таалага шүгүр келтирип, жалгыз Аллахка ибадат кылышың керек. ما هي الأدلة على وجود الله؟ Эми Аллах Таала бар экендигинде кандай далилдер бар? بما عرفت الله. Аллах Тааланы кайтып таандың. سيأتي معنا أن الأدلة على وجود الله كثيرة جدا. Эми биз менен дагы ошол ал боюнча баян кылабыз. Аллах Таала бар экендигине далилдер аябай көп дейт. نعم سيأتي الأدلة من الكتاب والسنة وغير هذا. Ал жөнүндө дагы сөз кылабыз. Курандан келген жана сүннөттөн келген далилдер боюнча. إذن العبادة حق لله. Демек, ибадат бул жалгыз Аллахтын акысы. لا يمكن أن نصرف شيئا من العبادة ولو يسيرا لغير الله. Ибадаттан кандай бир кенедей дагы бир бөлүкчөсүн Аллахтан башка бирөөгө арнаган болбойт. لو مرة واحدة في حياته سجد لغير الله ركع لغير الله طاف بالقبور ذبح للجن هذا مشرك شرك أكبر لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه شيء حتى يتوب. Эгерде кичинекей бир ибадаттын түрүндө болсун, эгерде Аллахтан башка бирөөгө сажда кылган болсо, же рүкүү кылган болсо, же таваф кылган болсо кабырдан айланып, же болбосо Аллахтан башка бирөө курмандык чалган болсо, демек бул чоң ширкке түшкөн болот. لكن يا اخواننا امر مهم جدا ينبغي التنبيه عليه. Жана бул жакта бир туугандарым бир өтө маанилүү бир ошо көңүл бурчу маселе бар. نحن الآن نتعلم الحكم على الفعل الحكم على العمل. Биз билишибиз керек, биз азыр өкүмдү чыгарып атканда биз амал боюнча өкүм чыгарып атабыз. أما الحكم على العامل فلان من الناس كافر فلان من الناس ضال فلان من الناس مبتدع هذا ليس لنا هذا لكبار العلماء هذا للمحاكم للقضاة الشرعيين. Эми бир адам боюнча бир адашкан же капыр же бир бидатчы деп өкүм чыгаруу бул деген биздин мойнубузда эмес. Бул деген ошо чоң алымдардын милдети же болбосо өкүм чыгаруучу падышалардын милдети. نعم لو جاءتنا مرة الآن وقالت قال لي زوجي كذا وكذا هل أنا طالب؟ Эгерде бирөө бизге сураган болсо, мага деген күйөөм мындай деп айтып койду. Мен деген мага ажырашка түштү десе эмне деп айтабыз? من يفتيها بكم؟ Ким бияктан ошого жөнөкөй фатва бере алат? لا أحد. Эч ким фатва бере албайт. إذا خروج مرأة من عصمة رجل لا نقدر عليه. كيف بخروج إنسان من الدين بالكلية نقدر عليه؟ لا. Демек бир аялдын, бир эркектин кол алдынан чыгып, ажырашып чыгып калганды биз ошого өкүм чыгара албасак, кантип бир адамдын исламдан чыгып калышына өкүм чыгара албайбыз? نعم. إذا لابد أن نعرف العبادات حتى نصرفها لله سبحانه وتعالى. نعم. Демек, дагы маанилүү нерсе, биз сөзсүз ибадат эмне экенин билишибиз керек, жалгыз Аллахка ошону арнаш үчүн. نعم. من العبادات الدعاء. Ибадаттын түрлөрүнөн бул дуа. الدعاء ينقسم إلى قسمين. Эми дуанын эки түрү бар. دعاء عبادة ودعاء مسألة.
Дуа бул ибадатта болгон дуа жана биз сураган Аллахка кайрылуу суроо. أي عبادة قلنا تصرف لغير الله شرك أكبر. Биринчи кайсы бир ибадаттын кайсы түрү Аллахтан башка бирөөгө арналбасын бул чоң ширк болуп من эсептелет. صلى صام حج لغير الله فهو مشرك شرك أكبر. Кимде ким намаз окуган болсо, орозо кармаган болсо, же ажылыкты Аллах үчүн башка бирөө үчүн кылган болсо, бунун баары эмне чоң ширк динден чыгарат. الثاني دعاء مسألة دعاء طلب. Экинчи дуанын түрү бул суроо, талап кылуу, суроо, дуа менен кайрылуу. هذا ينقسم إلى قسمين فيما لا يقدر عليه إلا الله صرفه لغير الله شرك أكبر. Бул дуа дагы экиге бөлүнөт. Биринчиси Аллахтын колунан келбеген, Аллах жана жалгыз кудуретти болгон нерседен Аллахтан башка бирөөнү сураган болсо, бул чоң ширк болуп эсептелет. يأتي إلى قبر رجل ويقول يطلب منه الرزق أو إنزال الغيث مثلا هذا شرك أكبر لا يقدر عليه وهو حي فما بالك وهو ميت. Эгерде бир адам кабырга келип туруп, ошо кабырдагы адамга мага ырызкы бер, же болбосо асмандан жан түшүр деп сурай турган болсо, бул деген чоң ширк болуп эсептелет. Ошол кабырда жаткан ал нерсеге тирүү кезиндеги ага кудурети келчү эмес. Андан өлгөндөн кийин кантип ана калмак эле. أما أن نطلب من المخلوق شيئا يقدر عليه فهذا يصح بشروط أربعة. Эми бир башка бир Аллахтан башка бирөөдөн бир нерсени сураарда, бул нерсе төрт шарты болуш керек, ширк болбош үчүн. أن يكون الطلب من حي لا من ميت. Бул биринчиден тирүү болуш керек, өлүк болбош керек. وأن يكون الطلب من حاضر لا من غائب يعني ما يمكن أن أطلب من إنسان وأنا في هذا البلد وهذا في الهند. Экинчи шарты ошол жанында болуш керек, башка жакта, башка бир шаарда, башка мамлекетте болуш керек, жанында туруш керек. وأن يكون الطلب من قادر لا من عاجز لا يمكن أن أطلب من إنسان مشلول لا يتحرك يقول أعطني كاسة ماء مثلا. Экинчиси ошого кудурети жеткен, эгерде мындай кыймылдабай турган, эгерде кол буту кыймылдабай турган адамдан мисалы суу бериши деп сурасак болобу? ولا بد أن أعتقد أن هذا السبب لا يضر ولا ينفع والذي بيده جلب المنافع دفع المضار هو الله سبحانه وتعالى. Жана төртүнчү акыркы шарты биз билишибиз керек, бул деген жалгыз пайда зыяндын баары Аллахтын колунда. Демек бул жөнөкөй эле бир гана себепчи деп билишибиз керек. نعيد مرة أخرى. Эми дагы бир сыйра кайталайбыз. قول هذا انتبه. الدعاء ينقسم إلى قسمين. Дуанын эки түрү бар. دعاء عبادة ودعاء مسألة. Дуа ибадаттагы жана суроодогу дуа. دعاء العبادة الصرف لغير الله شرك أكبر كمن صلى وصام وحج لغير الله. Дуа ибадаттагы дуа бул деген баардык кайсы бир түрү болсун, бул ширк чоң ширк болуп эсептелет. دعاء المسألة الطلب ينقسم إلى قسمين فيما لا يقدر عليه إلا الله صرف لغير الله شرك أكبر. Эми суроодо талап кылуудагы ибадат дуа болсо, мунун эки түрү бар. Биринчиси деген Аллах кудуретти болгон нерсени Алладан башка бирөөнү сураган болсо, бул чоң ширк болуп эсептелет. الثاني أطلب من المخلوق شيئا يقدر عليه. Экинчиси ошол маклуктун кудуретине колунан келген нерсени андан сураш керек. يصح بشروط أربعة. Бул туура болот эгерде 4 шарт болгон болсо. حي Түрү, حاضر жанында туруш керек, قادر ошол кудуреттүү, أعتقد أنه سبب. жана билишибиз керек, бул бир гана себептир. مثل الدعاء الاستعانة أنا أقول هذا أعني على حمل هذه الطاولة هل يصح هذا أو لا ننظر إذا توفرت هذه الشروط أربعة يصح. Мисалы аз жаныбызда бир туугандан сурасак, бул столду жылдырышканга мага жардам бер десек, бул ошо туура болобу, туура болбойбу? Буга сөзсүз 4 шарт болуш керек. هذا غرق في البحر وينادي هذا على الشاطئ يقول يا فلان أغثني هل يصح هذا أو لا؟ Эгерде бул сууга түшүп кеткен болсо, жана жээктегиден сурап атат, мага чыгарып койчу деп жардам берсе болобу? إذا توفرت هذه الشروط الأربعة يصح وإلا كان من الشرك. Эгерде ушул сурап атканда 4 шарт чогулган болсо, анда бул туура болуп эсептелет. Эгерде чогулбаса, анда бул ширк болуп эсептелет. نعم انقسم الناس في الاعتقاد في الأسباب إلى ثلاثة أقسام. Эми адамдар себептерге болгон ишеними боюнча адамдар 3 түргө бөлүнөт. قسم يعتقد ويجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب والله سبحانه وتعالى جعل الأسباب شرعية مثل الرقية الشرعية وحسية مثل الدواء لديه ألم في البطن فماذا يصنع؟ أخذ شيء من الأعشاب أو أخذ دواء وشرب هذا سبب محسوس أو أخذ يقرأ على بطن الفاتحة هذا سبب شرعي. نعم رقية شرعية. Биринчи түрү бул Аллах Таала себеп кылган нерселерди себеп кылып ошого ишенип жүргөндөр. Булар мисалы себептерди билишибиз керек, бул эки түргө, туура себептер эки түргө бөлүнөт. Биринчи шариаттагы себеп. Мисалы рукия окуу, дем салуу өзүнө. Эгерде Фатиха сүрөсүн оорусо өзүнө Фатиханы окуу. Экинчи түрү болсо бул мисалы адам денесине ооруп калган болсо, ич ооруса, башка бир дарыларды алат, анан ошону ичип дарыланат. Бул демек эки түрү бар. نعم. الثاني بعض الناس يضع على البيت على السيارة يعلق على الأولاد أشياء منها. Эгер адамдар болсо бир үйгө же бир машинесине же бир үй башка бир балдарына болсо бир нерселерди илишет. رأس ثوب. Неменин мүйсүн, уйдун мүйсүн мисалы. أو يعني هذا تيس الجبل ذكر الماعز هذا اللي يعيش في الجبل.
نعم. Эми аркардын деген мүйсү мисалы, аркардын мүйсү. أو الأسد. Же болсо демени арстан жолборстун. أو الحوت السمك. Же болсо бир балыкты. نعم. أو عين يضع عين. Же болсо бир көз илет, же бир көз. أو كف. Же болсо бир бут илет. أو هذا حافر الفرس. Же болсо аттын туягын. أو نعل قديمة. Же болсо эски бут кийимди илет. أو بعض الخرق Же القديمة. болсо бир кээ бир эски бир чүпөрөк. أو بعض أشجار. Же болсо кээ бир бактарды илет. أو بعض القطع من الميتات من الحيوانات الميتة. Же болсо бир өлүк бир жаныбарлардын бир кайсы бир денес мүчөлөрүнөн бир бөлүктөр. أو بعض الأشياء يأتي بها من البحر يضعها عند البيت. Же болсо суунун ичинен бир алып чыккан бир кайсы бир буюмдарды нерселерди ошолорду үйгө коёт. لماذا تضع هذه الأشياء؟ Эми бул нерселерди эмнеге коёт? قال لأن الله سبحانه جعلها أسبابا لدفع العين. Ал айтат, бул нерсени Алла Таала көз тиюдөн сактаган себеп кылган деп айтат. نقول هذا شرك أصغر. Биз айтабыз, бул кичине ширк. لأنك تعتقد وتجعل ما لم يجعل الله سبحانه وتعالى سبب. الله سبحانه وتعالى لم يجعلها أسباب لدفع العين. Неге бул кичине ширк? Анткени Аллах Таала себеп кылбаган нерсени сен себеп кылып атасың. Аллах Таала мындай себеп кылган эмес. هذا القسم الثاني. وإذا قال لا هذه الأشياء هي التي تدفع الجن بنفسها تنفع وتضر بذاتها. هذا هو الشرك الأكبر. Ал эгерде эми ошону үйүнө койгондо айткан болсо, бул нерсе өзүнөн сактайт, өзү жинден сактайт, өзү көз тиюдөн сактайт деген болсо, бул чоң ширк болуп эсептелет. نعم. الثاني عندنا أقسام الذبح. Эми экинчи ибадаттын түрү бул курмандык чалуунун түрлөрү. عندنا ذبح لله هدي وأضاحي وعقيقة وصدقات. Мисалы, Аллах Таала үчүн курмандык чалуу бар. Мисалы, белек кылып, же болбосо жанагындай же башка ушундай түрлөрү сыяктуу, мисалы, курмандык. وعندنا ذبح لغير الله شرك أكبر محبة وتعظيما. يذبح لأصحاب القبور، يذبح للجن لأنه يحبهم مثل حب الله وأحسن ويعظمهم. Эми экинчи курмандык чалуунун түрү бул Аллахтан башка бирөөгө арнап бул ошол нерсени таазим кылып, ошону сүйүү менен ошого курмандык чалган болсо, Аллах Тааланы сүйгөндө сыяктуу ошол нерсесин сүйөт. وعندنا ذبح جائز، يذبح حتى يأكل، يذبح لأنه جزار يبيع اللحوم، جائز هذا الذبح. Жана ошондой эле уруксат берилген курмандык чалуу, сою бар, мал сою. Мисалы, өзү кой соёт, аны өзүн жеш үчүн, же болсо соёт башка бирөөгө сатыш үчүн. وعندنا خوف لا يمكن أن يصرف إلا لله، صرفه لغير الله شرك أكبر. Жана ошондой эле ибадаттын түрлөрүнүн корку бар. Бир коркунун ушундай түрү бар, Аллахтан гана коркуш керек. Ошондой корку менен Аллахтан башка бирөөгө коркуу болбойт, уруксат берилбейт. لماذا يخاف من الله؟ لأنه يعظم الله. Эмнеге биз Алладан коркойбуз? Анткени Аллахка бизде таазим бар. وهذا الخوف عبادة لله. Бул корку деген Аллахтан коркуу, бул ибадат болуп эсептелет. ويخاف من الله ولا يعمل شيئا حتى ولو كان لا يرى أحد، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. Биз Аллах Тааладан коркуп атканда биз билебиз. يعني إذا كان منفردا ما يراه أحد يخاف من الله لا يعصي الله، لأن الله سبحانه وتعالى يطلع على السرائر. Аллах Тааланы биз Аллахтан коркуп турганда билебиз. Аллах Таала биз бардык жашылган нерсенин баарын билип турат деп Аллах Тааланы биз көрбөй туруп эле Алладан коркобуз биз. نعم. هذا الخوف صرفه لغير الله شرك أكبر. Эми ушундай корку менен Алладан башка бирөөнөн корккон болсок, бул чоң ширк болот. عندنا خوف طبيعي جائز، يخاف من اللصوص، يخاف من قطاع الطريق، يخاف من الأسد، يخاف من النار، جائز. Эми ошондой эле уруксат берилген табияттагы табигый коркунун түрү бар. Мисалы, адам бир уурулардан корксо, же бир каракчылардан корккон болсо, бул деген ошо уруксат берилген коркунун түрү болот. نعم. وعندنا خوف محرم وهو الخوف المؤدي إلى طاعة المخلوق في معصية الخالق، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. Жана ошондой эле коркунун үчүнчү түрү бар, бул деген арам болгон коркунун түрү. Эгерде бир макулуктан ошол коркусу деген Аллах Таалага бир баш үй күнөөгө алып келе турган болсо, мисалы, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, жаратылган нерсеге, жаратууга болгон күнөө иш нерседе баш үй болбойт дегенде сыяктуу, бул нерсе арам болуп эсептелет. نعم. المهم لابد أن نعلم أن العبادات لابد أن تصرف لله، ولا يمكن أن نصرف شيئا من العبادة لغير الله، وإلا كان هذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة. Демек, биз сөзсүз өтө маанилүү нерсе, биз билишибиз керек. Ибадаттын баардыгын жалгыз гана Аллах Таала татыктуу. Ибадаттын кайсы бир түрүн болбосун, Аллахтан башка бирөөгө арноо бул туура эмес, болбойт. والله أعلم. Аллах Таала жакшы билет ушу.